Urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda rwatangaje ko amaduka, ibigo bikorerwamo ubucuruzi bunyuranye birimo resitora, utubari, utubyiniro bizemererwa gukora kugeza saa 9 za mu gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane, mu gihe kuva ku wa gatanu kugeza ku cyumweru no mu minsi y'ibiruhuko rusange bizajya bigeza saa 10 za mu gitondo. Aya masaha azatangira kubahirizwa kuva ku wa 12 Kamena kugeza ku wa 20 Nyakanga 2026 mu bihe by'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ni itangazo ryashyizwe hanze na RDB ku wa 12 Kamena rivuga ko byakozwe mu rwego rwo korohereza abanyarwanda n'abatembera u Rwanda mu bikorwa bitandukanye n'ibyo kwidagadura mu gihe cy'imikino y'igikombe cy'isi. Itangazo riragira riti amaduka, ibigo bikorerwamo ubucuruzi bunyuranye birimo resitora, utubari n'utubyiniro bizemererwa gukora kugeza saa 9 za mu gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane. Ibyo bikorwa byemerewe gukora kugeza saa 10 za mu gitondo no kuva ku wa gatanu kugeza ku cyumweru muri weekend no mu minsi y'ibiruhuko rusange. N'amabwiriza asanzwe akurikizwa arimo kugabanya urusaku no kudatanga cyangwa kutanywa inzoga ku bantu bari munsi y'imyaka 18 azakomeza kubahirizwa. RDB yavuze yuko yibutsa abantu bose ko bakwiye kunywa mu rugero kandi bakirinda gutwara ibinyabiziga banyweye ibisindisha. Riragira riti birabujijwe guha inzoga umuntu bigaragara ko yasinze. Amabwiriza ya RDB yarasanzwe yasabaga ko abafite utubari cyangwa se utubyiniro ahacururizwa inzoga ko bagomba gufunga saa 7 z'ijoro guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 8 z'ijoro, wa gatandatu kugeza ku cyumweru. Aya ni amabwiriza yasizwe hanze n'ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB, yasizwe hanze ku wa 12 Kamena 2026. Kwibutsa nimba rwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa Mbate Tuti kanda subscribe maze tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu ya buri munsi. Munyemerere gato tuve mu matangazo yasizwe hanze n'ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Tunyarukire mu burasirazuba bwa Kongo muri za Minembwe. Ibitero bya Skoyi byahitanye abantu ndetse bisenya ingo z'abaturage. Kuri uyu wa gatatu itariki 12 Kamena 2026 ku isaha y'isa 4 n'igice z'igitondo ndetse no ku isaha y'isa 8:45 z'amanywa, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu muri santere ya Minembwe hakoreshejwe indege z'intambara za Skoyi 25. Abantu benshi babigenderamo ndetse amazu menshi arasenyuka. Biravuga ko hari imiryango yatawe mu matongo kubera ibyo bitero nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'ihuriro rya AFC M23. Mbere y'ibi byago nta muntu ushobora gukomeza guceceka cyangwa guhagarara ngo arebere mu gihe abenegihugu bacu bicwa bose babireba. Ibi ni bimwe mu bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi Lawrence Kanyuka. Iri tangazo rikomeza rivuga ko guceceka no kutagira igikorwa kuri ibi bikorwa bitera gusa kubisubiramo no kongera imibabaro y'abaturage b'inzirakarengane. Reka amakuru yacu tube tuyasoreje hano. Nimba rugwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro kandi subscribe nimba ikiganiro kikuryoheye gisharinga abandi bagikeneye maze tubane gatanu kuri gatanu. Uri kumwe nanjye Mbate Tuti. Reka dusubire mu makuru yacu agaruka nakagaruka. Ciao ciao.